byiza mwe dukomeza kubana umunsi ku munsi kuri YouTube channel yacu, amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Ndabasuhuje, ikaze mu kiganiro tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'i Bwota Masimbi. Ndabasuhuje, twebwe sura bwacu ni iyihe? Twubake showbiz nyarwanda iziramo amashyari, inzangano, gutukana, gushyamirana, kwangana, gusebanya, gushyirana hanze ubwambure ndetse n'ibindi byinshi cyane bigenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Mwese muribuka yuko mu mpera z'uyu mwaka dusoza 2025 nibwo twakiriye inkuru mbi y'umu DJ ukomeye, abantu benshi bavuga yuko ari nawe mu DJ wa mbere mu gihugu bita DJ Toxic, ngo yakoze impanuka agonga umupolisi arapfa. Biba binini cyane ku mbuga nkoranyambaga, nagiye mbona abantu benshi babivugaho ndetse n'umuvugizi wa polisi ICP Boniface Rutikanga nawe yabihamirije itangazamakuru avuga yuko ibyo bintu witwa DJ Toxic yabikoze kandi ngo yashatse no gutoroka bamufatira mu karere ka Karongi. So byabaye binini cyane ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bagenda babivugaho cyane ndetse n'iperereza, kuko umuvugizi wa polisi yavugaga yuko atabivugaho amakuru manini cyane, iperereza rigikomeje kandi bizagenda bitangarizwa itangazamakuru, kubera yuko DJ Toxic ni umuntu munini cyane ufite ibintu byinshi yakoze muri industry yacu nyarwanda. Abantu benshi bakwiye kumenya ngo DJ Toxic byagenze gute, ko yamaze gutabwa muri yombi n'inzego za RIB nyine nkuko umuvugizi wa polisi yabihamirije itangazamakuru. So byagiye biba binini cyane ku mbuga nkoranyambaga, ariko ndifashisha inkuru y'igihe ivuga ngo ni inkuru yasohotse kuri uyu munsi wo kuwa gatatu. Ngiye kubanza mvuge ku bya igihe yanditse imbere, hanyuma turaza kuvuga noneho no ko urukiko rwagenze, kuko uyu munsi nibwo Toxic yagejejwe imbere y'urukiko. So inkuru imbere igihe yari yatangaje muri no kubibona no muri screen zanyu, bivuga ati ngo bimwe mu byaha Shema Arnold wamenyekanye nka DJ Toxic akurikiranyweho ni ubwicanyi budaturutse ku bushake, ntago nyine yagonze umuntu abishaka. So ikomeza ivuga ati gukora ibikorwa byerekeranye n'ibiyobyabwenge cyangwa urusobe rw'imiti akoresha nkabyo. Reka nyisubiremo, bimwe mu byaha Shema Arnold wamenyekanye nka DJ Toxic akurikiranyweho ni ubwicanyi budaturutse ku bushake, gukora ibikorwa byerekeranye n'ibiyobyabwenge cyangwa urusobe rw'imiti akoresha nkabyo. Ibi byaha bifitanye isano n'impanuka yakoze ikagwamo umupolisi ndetse ni ibiyobyabwenge byasanzwe iwe ubwo hakorwaga iperereza ubwo kuri DJ Toxic nyine, ubwo ni iperereza RIB yakoze basanga afite ibiyobyabwenge mu rugo iwe. Ibyaha DJ Toxic akurikiranyweho bimenyekanye mu gihe biteganyijwe ko kuri iyi tariki kuri uyu wa gatatu agezwa imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge ngo aburanishwe ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. So iyo niyo nkuru ya mbere igihe yari yanditse, bavuga yuko nyine akurikiranyweho ibyaha nyine by'ubwicanyi, ariko nyine atagambiriye nyine, ariko bakagenda bavuga ati nuko bamukozeho iperereza bagasanga akoresha n'ibiyobyabwenge. Ni nako na polisi cyangwa inzego zigenda zitubwira ati twirinde gutwara twanywa ibisindisha kubera yuko bivamo ibintu bitari byiza. Nanone indi nkuru igihe yanditse iravuga ati urubanza rwa Shema Arnold wamenyekanye nka DJ Toxic ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rwasubitswe hashingiwe ku mpamvu y'uko uregwa yagaragaje ko atiteguye kuburana. DJ Toxic yari yageze ku rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge
mu gitondo cyo kuri itariki 7 Mutarama 2026 akurikiranyweho ibyaha birimo ubwicanyi budaturutse ku bushake. So urumva nyine DJ Toxic urubanza rwe rwasubitswe bitewe n'uko yatanze impamvu zumvikana yuko atiteguye nyine kuburana. Urumva ko nyine bikomeye cyane. So abantu benshi bari biteze ko kuri wa gatatu, ubwo ni tariki 7 z'ukwa mbere 2026 ari buze kuburanishwa nyine ifungwa n'ifungurwa, ariko we yamaze gutanga impamvu yuko atiteguye. So urubanza rwimewe ku itariki 15 z'uku kwa mbere. So ni byiza cyane kubera yuko imanza cyangwa bisigaye biba mu gihe gitoya. Twagiye tubibona urwa ba Jihad na ba Pazomani, ntabwo bigitinda nyine ngo hacemo igihe kinini cyane. Witwa Toxic azaburana ku itariki 15 nyine ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. So Imana imufashe, Imana imugirire neza, Imana ikomeze kumuha imbaraga, Imana ikomeze kumuhesha nyine igikundiro, abafana be, abakunzi be tumuri inyuma, kandi tuzi yuko ubutabera bw'u Rwanda buhari kandi bukora. So DJ Toxic ari mu bihe bitari byiza, yasoje umwaka nabi, awutangiye nabi, ariko nta kundi nyine isi niko imeze, ariko nyine ubutabera bw'u Rwanda burakora. So iyo ni inkuru dukesha igihe ivuga yuko nyine urubanza rwa DJ Toxic rwamaze gusubikwa bitewe n'impamvu ze yitangiye ko atiteguye. So Imana ikomeze imworohereze, twe tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda. Nibwo Tamasimbi turi kumwe. Ciao ciao.